Om Swastiastu. Para sawitra, para semeton sane wonten ring Facebook. Ringgalah sane mangkin rahina somo kliwon buku wayang ring tanggal Kutus Juni kalih dase. Titiang Jatiase pacang mata tegar miwah melajahang dewek sejeroning ngewacen satu cendet ringgalai sana mangkin sedurung awit titiang ngaturang suksemaning manah majeng ring semeton titiang putu supartike triantukan ledang dani ngulemin kadi padewekan titiang pacang wacen satu cendet dani sane ambil titiang tawi ketes titiang saking pupulan satu cutet sane memurde joget lan bojog luwe ane setate ngantiang ulungan bulan rikale bitange mekacakan di langite. Ring cakepan puniki wenten 16 satu cendet utawi cerpen mabasa Bali. Cakepan puniki sayuakten yane sampun kecetak taler kemedalang ring warse kalih tali Plekutus mawiwit saking Pinake Jayanti pecentokan Gerip Maurip sane kemargian oleh Pustaka Ekspresi. Pinaka pemucuk ring penerbit Pustaka Ekspresi wantah Bapak Mekel Made Sugianto. Puniki becik pisan, nggih, becik pisan. Sakewanten ringgalih sana mangkin titiang pacang indayang ngewacen cerpen sane memurde api ane ngabar-abar di umahne Wayandane. Sedurung titiang awit titiang sangre dumun semeton menawi sane sampun ngemiletin ringgalah sore kadi mangkin mogi-mogi sareng sami state ngemangguhin kerahayuan kerahajengan ring DJ jenek melinggih sareng keluarga soang-soang. Menawi teh sane sampun ngeranjing ring jalai sane mangkin nggih makadi wenten Desi Antari. Nggih kurnan titiang pertama nonton menawi nggih lajeng mogi-mogi nenten ada kantos kimut puniki. Pak Wayan di Yase Seraya nggih matur susumun sane sampun tarang ngemiletin ngrembug. Raris wenten Pak Wijaya nggih susumun saking Rendang taler sampun ngemiletin mogi-mogi signal duwe becik. Sampun sapunika wenten puniki sawitra malih Surya Acong. Surya Acong. Bersama Bu Erna Arik nyami ngempu nyami nonton atau semua untuk sampun ngelemiletin ring parikrama puniki. Sampun wenten Jayadi Surantara iki matur semua taler. Ari Mohini Purnami Bu Ai semua pisan puniki sampun nyarengin ring kewentenan wacen cerpen puniki taler Bu Yuni Wulandari Suksemo Pak Nyoman Yase sapun api gatre Pak Nyoman mugi rahayu raja ring keluarga. Taler wenten Bu Koma Aryani taler owner suara saking Bali sawitra sepisana semeton dijang putus Supartike
Inge suksema mawali betul mogi ringgalahe sana mangkin di tiang presiden maktayang capen puniki ya diatur enten ledangin kewanten memargi antar sapuniki. Inge budayu tala sampun tidak nonton untuk suksema budayu penapi gatre nggih. Benten Pak Ketua Mangku, nggih, bae senior titiang puniki. Suksema Pak Mangku, suksema. Inggih laris benten Limade Sugianto, suksema Limade sampun tidak nonton. Taler benten Agus Supardiana, inggih Agus sampun apigatre, suksema sampun nonton. Wenten Wayan Nesu, inggih wenten Nawiring Pekarian, matur semua sampun nonton. Inggih matur semua sanak sami sambil nyantos. Sani sampun ngemiletin menawi teu malih jebos kirang tuner ing jerone tijang wacen cerpen puniki tawi satu cendet puniki titiang luncur agung pengampure titiang melajah mangde wenten penapi wastane pari krame resi jeroning mapari dapdap ngerembe pengelimbak sastra Bali anyar pemekah sering satu cendet puniki. Tadi tiang saler matur sumur ing pengelingsir pengarang wiaden sastrawan sareng sami sande sampun presiden ngelimbakang sastra Bali modern puniki janten sampun mangde sareng sami ngabdiang sastra Bali modern puniki sayan-sayan becik ngelimbak apa dia. Mangde nenten suwe di tiang nelasang galah semalihe sampun ensep sang yang surya sane mangkin di tiang baca ngawitin jeroning wacen cerpen sane memurde api ane ngabar-abar di umahne Wayan Dana kekawian Iputu Supartike durus piar sayang enu merawat dikenehne Wayan Dana unduke totonan 5 jam ane subeliwat ditu di pengadilan berdasarkan pertimbangan secara cermat dan bukti-bukti yang sudah dianggap cukup maka diputuskan tanah dengan luas 3 hektar yang menjadi pelabo desa kini sah menjadi milik keluarga saudara Wayan Dana. Tok, tok, tok. Hakime ngedok palu ping 3 tusing lebih lan sah. Warga desane mekuuk gedeg tusing terima tusing adil wargane ane ngantiang keputusane totonan di sisi masih uyut nyamparang batu sandal tugelan kayu iya aja ke mekejang dot mecelep ngajuk hakime ngajuk Wayan Dana lakar paide mekejang munyin ngacuk hakim bepedang tusing sah alih ke tengah seluk hakime paid Wayan Dana manusia tampak bani ngelawan desa manusia momo matiang rusuh biur petugas sing ngabetameng lan pendungan meririgan di malun pemesu pengadilane nyage
apang warga desane ane di sisi tusing mecelek. Nanging tusing bungan, tugelan kayu lan batu mekeber ngenain petugas totonan. Ani di tengah mekejang subengamuk mantigang kursi nendang meja nyamparang sekancan ane tepukine. Hakimi babi peluh nih ngecah wayandane lan keluargane masih inguh. Angine anetis ilang, panas bare, tuah gedeg, tuah api, ane ngabar-abar uli awak wargane. Petugas pengamanan nih ane ada di itu ngenggalang nyaga hakimi, nyaga wayandane lan keluargane. Hakimi aja ke pesu liwat pintu ane didurin pengadilane. Lan celepange ke mobil polisine. Wayandane lan keluargane masih kawale. Paduh cara hakimi iya masih aja ke pesu liwat pintu ane ada di duren pengadilane. Wargane nyeksek dot makin dot nyambak dot nyagurin nanging pocol tusing nyidayang. Petugas keamanannya sigap wayandane selamat lan abane ke mobil polisi ini tur aja ke mulihne. Wargane enu ngamuk munyine gede-gede kedingahan kanti ke mobil polisi ini ane misi wayandane lan kule wargane. Munyin meja metendang, munyin anak nemah, munyin kaca belah kesabat. Di tengah nyansan panas, di malun pengadilane masih memanas. Wayandane selamat. Mobil polisi ini ane ngabe wayandane lan keluargane melaip beneng kaje di durin pengadilane. Wayandane mekenyem lega tusing rugi kacang kicik kanti ngutang gegayan nelahang biaya liu jani tanahe ane perebutine uli atiban sube dadi gelahne lege sambat acepok jaglege ya diatun. Wargane enu ngamuk di pengadilan tusing percaya teken keputusan hakime. Sedek ngingetang unduke totonan
tanmu nyamu tugelane ane onden nganten adane Made Sudi teke ngusah asik totonan melaib tusing cara biasa nih cara kepung raksasa peluh nih ngecah angkihane nos batis nih ngejer yan lacur janian lacur nen malu lacur kenapa pokoknya lacur mai melaib jani melaib ajak panake ajak kurenane ken nih melahang memunyi tegang malu bayuni adine neg tegang bayu menahin angkihan ngemelahang tegak lacur wargane ngamuk umar ramane subuh penyahange anjute tusing mesise jani wargane sedek mejalan rame-rame nuju mai apa men reramane dijejani subeng kebang yang pokoknya aman ade ento sangat tange nyanan yang aneh ngurus aneh penting jani cai ajak keluargane engalin melaib selamatang ibane kije laku kije wayan dana inguh paling tusing karwan kurenane ane sedek ngedenang api di pohon pesu nyajak makin wayan dana lan nyaman nih ada apa deh melaib ajak pi anake melaib johang ibane kenapa melaib pokoknya nyai melaib ajak panake wargane ngamuk lacur kurenane wayan dana inguh wayan dana paling pianak nih ane sedek medagang-dagangan dinatahne saupe lantas bange kurenane dagang-dagangane sambah lan jani melaib sing ada galabuin Made Sudi nengkek wayan dana enu paling apa buen kecag melaib selametang malu awake ane penting pianak lan keluargane selamat depang apa je ane kecag sing dadi keto sing dadi kecag wayan dana lantas mencelup ke kamar nih nendang lemari nih pintun lemari nih bolong isine pesu lemari nih totonan gebure baju nih daglange sambehange iya ngalihin pipis nih ngalihin emas nih ngalihin apa je ane dadi angon biaya hidup
Melae pengalin suba tu sing ada galah made sudi jengat ngaukin beline nanging beline ida nuduk kesugihane made sudi lantas melai ke kamare nyagagin beline paide kadenge aja ke baju emas pipis dadi alih ane penting awake malu selamatan buin mani hitungan pipis ento mai jalan melaib uli ditongosi ane joh ditu di bedelon kedingahan munyi mekuug pedasan warga penyatusan warga munyi ini seken mekuug cara gunung empat ngacuh munyi ini ento nyansan makang angin linus angin jelek ngeberang takut ngeberang jejeh kuluk ngerengkang medus tusing pegat-pegat tusing ade kedis nguci mekejang jejeh ade ane nelekep disebun nih ade ane mekeber paling made sudi melaib benengkangin kone lakar nyelametang reramane wayandane melaib beneng kaje ngajak kurenan lan pianane batis nih ngejer takut pianak nih ngeling jengker memeni ngenduh enduh nanging tusing nyak menek bibih pianak nih lantas lek-lekine anduk apang tusing nyak apang lingni tusing kedingahan sake wale mare satak meter johne uli umah nih wayandane mereren mare mekelebeh ade ane kecang sertifikat tanahnya kecak depang beli depang bang subejuange tusing lo pokoknya lakar lipetin beli kewah ngalih liu biaya ane telah angon ngerebutin pokoknya depang beli depang dingehang munyin iange kurenane nengkik wayandane memengkung tusing lo pokok nih sertifikat totonan harus selamat nyai mejalan coba malunan ajak panake selamatan ya ingetang melaib penang kaje de metolihan jeg ingetang
melaib ditu di pura ane ada di bukite nyanan irage metemu ditung oyongang ibani de kije buen beli wargane ngamuk tiang takut beli kenapa kuda de takut pokoknya tenang wargane nujoh buine beli nawang jalan ane paling pak apang engal neket di pura ane ada di bukite totonan pokoknya jani nyai selametang malu awakilan pianaki beli pasti bisa nyelametang awak wayandane lantas melipetan ke umah nih melaib kurenane bingung milu melipetan apa melaib nuju ke bukite ngalahin kurenane pianak nih enu ngeling ia diatur lingane tusing kedingahan nanging yeh peningalane ngeceh-ceh ningalin pianak nih ane ngeling kurenane wayandane laut melaib nuju ke pura ane ada di bukite tongos nih iya lakar kecunduk ngajak kurenane cara ane ora hange teken kurenane wargane onden neket di umahne wayandane sake wale munyine ane ngacoh kedingehang nyansan pak ngenggalang wayandane macelup ke umahne buin iya ngebur lemari ane subo bolong totonan bajune ane samboh nyansan samboh mekelo iya ngalihin sake wale sertifikate totonan tusing tepuk kina iya angsap dijeng ngejang sertifikate totonan tan mua angsap padahal onden awai iya ngejang keneh ne inguh munyin wargane sube nyansan makan iya ngungkabin kasur nih tuse tepukin kasur nih lantas daglang gitu masih sepraine sambehang iya buen melaib ngojok kamar di samping nih jelanane tinjake megebur-geburan iya ngalihin sertifikat tanahin untung di subane iya ngebur buku ane metumpuk di dhuwur mejane iya
nepukin sertifikat totonan. Iya lege abedik iya diahtun batis nih ngejer lan takut. Nanging untung nih tuah akesep kerana sagetan sube ada batu mekeber ngenain kacan umah nih. Prak kacane totonan belah cak-cak sambah dadi kude kadang. Ia gelu di sisi wargane uyut mekuuk munyine ngaco. Matiang seluk de kanti ia melaip kepung kije jelakune. Yen kanti ia hidup desane lakar cemer ulian manu semomo. Desane lakar kesambat jelek. Jelema cicing memirat gelah desa sing pantas hidup. Pokoknya juk hidup wiadin mati. Paed di jalane gede edengang. Bila perlu gantung bangkene di malun kantor desane. Wargane mesuria subarengan mekuung nyansan panas nyansan memanas di tengah ane paling kije jani ialah kar melaip tusing ada pintu di duri cara di pengadilan. Tusing ada pengaman ane lakar nyelametang iya. Jendelane masih misi terali. Paling sambat acepok iya paling untung ia metolihan keloteng umah nih ada bolongan ane biasa anggone menahin genteng. Sertifikat tanahe gulunge laut kantong ini. Menek kenah nih memunyi gitu. Mekes-kes iya menek di ketone jak pesu nekat nih. Iya ngelanting di kongsen pintu nih. Menek tur nyujuh bolong loteng umah nih. Lantas tutup lotenge totonan ungkabane. Di subane iya ngoyong di loteng umah nih bolong lotenge buen tutupe. Keneh nih merasa lega nanging batis nih nu ngejer keto masih peluh nih ngecah
sertifikat ane di kantongi lantas jemahkeun gisiange ieu takut sertifikate totonan ulung uli selagan gentinge ieu ngintip wargane liu gati lebih teken sata wargane ane ngamuk dinatah nih cara punyahin tua arak ada ane mait klewang ngabe arit pedang lungan batu golok keris oncor sungge kandik linggis kayu misuh nemah munyine kasar wayandane nepukin wargane totonan boye je manusia nanging kale raksasa ane ngamuk ngalih tetadahan tusinglah rasa ieu dalem kelangan rasa sayang trune tua milu ditu tembok penyengker umah ni sube benyah munyin kaca metinjak jalanan meempuk ada ane mecelup ke paon ni nguyeng kelewang nanging wargane ente kuciwe di paon tusing ada jelemu sepi piring sambah pengorengan pecok panci kanti pedel ingsake dinatahne tembok paone masih kandike empuge cara ngempuk sang ada ane nagel gentengne aji batu gentenge benyah cak-cak tur ngrebes reng nilung iga-igane masih lung wargane ane lenan masih ada ane mecelep ke tengah kamar nih pintu umah nih tinjake lantas engsel nih getuke tur entungange ke natah nih lemari nih jungklingange kapuk kasure sambah keberang angin balene kandike baju-baju mekacakan dinatahi TV benyah kulkas sube tusing kas pecok penyok nyang tusing kekeneh ban wayan dane lantas batu makaber ke rab umah nih ulung di samping awak nih iya gelu das ngelengsot ngenggalang
Iya megisian di ige umah nih. Tusing acepok nanging pindo. Nanging ping telu, ping pat, kanthi ping kude kaden batu mekeber ke rab umah nih. Awak nih kena batu. Yem maduhan sake wale. Wargane ane ngamuk. Tusing adeningah. Ye lantas nelekep di pemubuk rab umah nih. Ngengkebang sirah tusing kena batu. Tingaline batis nih metatu. Getih nih ngecir. Onden suwud nanang sakit di batis. Saget peleokan nih subuh kena batu. Tangkah nih. Liman nih. Entut nih. Muan nih. Sakit tan kadi-kadi. Sebuah sertifikat tanah ane gemele sube lecek. Sake wale tusing lebange uli limane. Buine jani delek kepange di tangkah nih. Kudang batu kaden sube mekeber ke rab umah nih.